Kiyu oleh Nabi Muhammad bagi tanya. Ci pegah betul. Gaya beut. Nak kiyu masalah beut ke Rasulullah. Ci masalah beut ya. Betul ke masalah beut kuno ngiang kah? Ha? Menyajiat ke masalah beut. Ci keun masalah beut munjiat. Kibam dia. Ya, kaya yang munjiat. Lo laut. Na lo laut. Oh masalah beut kah yang je. Wo ci keun. Sallallahu ala Muhammad. Kena ngiang. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rasulullah, netung kamu kumat ya Rasulullah. Ini Allah na sayang ikron ya Allah. Ji Rasulullah na sayang ikron. Ci pegah pada Nabi bu, ci pegah pada Nabi. Na sayang ke Nabi? Na sayang ke? Menyedek ke di Nabi ke mek kah Nabi ke je. Ya. Ci pegah pada Rasulullah ai kada ngak gepuo ke dia ngak gepuo akhirat ka. Ya Rasulullah je ai dia beut. Ya Rasulullah je na sayang ikron. Ya Rasulullah je na sayang ke yai. Je na sayang ke mai. Nanti dah je na sayang i. Thôi ca thì à đây à, nhá nó cái gì đây? Kapreng truk mak gile kena baru kau. So indah. Mak mau ke kamu kayaknya. Ni tengah di dalam kata lihat dia. Tiba ni tanya tak karak goi mi kalau. Hey gede. Ira ke bang. Limbang, nak klik ke? Anak klik juga pada aku rekam dong leo. Yang bena urang klik leo aku rekam dong kat 3 minggu hana aku ini. Antam kungi urang klik. He de gede te minta peng rada sago ro malam dan dai. Ngabe dua ino. Dia minta peng tilop, dia minta peng kupia hai. Dah bayu lah mati demong kena daya ayo. Tajuk peng dia buat bakkan tu yang hansi peng. Anak kasu tablo kasu hana bentai tablo bentai. Mungkin draw ko hana kubi kawannya mdu. Tapu hana kucok draw ko. Reu ke sakit kede. Murmo sakit hande ja. Draw kena. Galam dai. Karena urang kli boleh dah fikir pandai burung. Kan tengah jauh raw. Rupa jika urang yang idamong burung. Karena urang mujin. Yo bena je no kuno ko handung orang.
Ubina je ni yang nai no dalam po dai ayo yo ku thut dai mun ku nu loi tabo. Apa ya perkaruan ni lo? Apa ya perkaru lo ya buat? Ije nya pi hana buat. Kapui lai lau dro kai ka je ni hana kami nah ba ji nyo ji ku po no. Ji be kami nah ku nu ko ta ko ji no. Ana me te ka di dro ke tengah hujan ni hana itu be je nya no jen nya ku po. Maya jen nya mata ba ka kana po. Kau pegang abang jen yang kayu tu biar. Kau pegang abang jen nan. Kau pegang abang jen yang kayu tu biar bakal. Ni anak pupoh ni kena kak. Aku datang nak kau nak kuih lah. Ni yang berokon kagak aku betul dengan jen yang. Kalau aku pegang kau kau berkeru ada anak kau. Manya anak ni buat kena ji ya buat kena. Iji anak salah hai. Baik kau perkaru. Baik kau putus asa hai sabar aku pegang. Nyo karena anak lu kena 3 minggu. Ka rencana ini pengekah ni baru. Ulai orangnya. Menyahana itu biar bakah kenang le. Lom biasa aku poh dia. Kan urangnya aku poh, jennya aku poh. Menyekah cadang. Menyekah cadang mek kenang poh ka. Ci itu biar bajanya, ci itu biar jile. Paidu. Menyana nama paidu nya kucok, ku pinah. Baik ka poh jen ke kampung. Kaki tak sampaikan dulu. Terus kampung bak sempang puan. Mai lo tu aku nak hintai aku deh. Jennya ni orang kampung ni hana itu 4 buluh haji. Nyot tengah hiak 2 bakak. Hana kantung ni semayang dah. Nyot naik semayang. Yang tu. Kim dalam buat le. Kim dalam buat lam le. Nak ada jennya nya le kau ada je kau kopi wo. Hei hai ulang kai nonton. Ni sini dulu kau.